So good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club where we talk to different people and also address different issues. And I know one of our popular series is where we talk to former ZPRA veterans or ZPRA cadres or ZPRA commanders, telling us the story of the liberation struggle, the role that they played, what they witnessed, the experiences. And it is always good to learn from history because we always argue that the history of ZPRA is not well documented, and this is why we bring you this series so that we can learn more about our history. And today in the program, I'll be talking to Robert Ndebele. His name was Mishek Zulu, but I'm sure some of his ZPRA comrades will know him as Chapaev. Enemy number one, yeah, Britain, America is what? Is Soviet Union. Maoism is secondary. So between Nkomo Mugabe, who is a better devil to the British? Obviously, it's Mugabe. Then who said, was it Tony Blair or Margaret Thatcher? Whoever wins the election is not the person who is going to rule this country. Asizange sibekwazi iminingi yakhona kade wayesitsho ukuthi la nxa uzavotelwa nge-majority ama-elections azarigwa la namhla lokho kurigwa kuyiwa phambili asikwazi ukuthi i-rigging izagcina ngani. So, 50th Brigade, Lapa, you mentioned those guys who were there were not plainly Zandla. There's always this rumor that were foreigners who were 50th Brigade. Do you think that is true? Foreigners kwakungathathela ngama-Koreans sithenelanga ngabantu balapha. But was there any other, maybe Tanzanians or whoever above 50th Brigade? Kungaba liqiniso ngoba akula mzansi la wayekhona ngaphandle kokuthi umzansi la wakhona wayeyi-office esatrainer la. Iningi kwakuthiwa abanye bavela Ethiopia, abanye bavela thina esishona vele siyasazi kakhulu. Ngiyasizwa angisizwa kakhulu. Kwakule secrecy vele engayenziyo khona pha. Imagine abantu abashaya islogane besenkambeni phambilini zani. Wena kumele uthathe ama-instruction ama-orders. Selihlabela. Thina sithini-ke sihlabela ingoma zezanu la sesigoqa izandla sesibukele. Sesizizitha-ke manje. So how long do you stay there? Uyazi sibhizi khonapho siya-traina abantu laba. One day ngilibele abantu bayafika. Kufunakala uCaptain Ndebele. Baku-civilian clothes. Nxa befika khonaphana kuthiwa nguyena lo sebekhupha imbombo bengikhombele ngembombo. Hands up. Khaqa sengifaka insimbi. Igengi yonke yona leyana sitshaya umpurusi sehambile. So this is during the training, when I deploy. Hayi asika deploy, it's during the training. Kati sekuyi-CIO. Hayi indoda uzakuyakhuluma sasifike eBulawayo. Sasingami kwenye indawo ngaphandle kwehotela. Bahamba besimisa kuphela emahotela. Nxa ngifika lapha eBulawayo ngizivelela ngaphi egangeni ngathi idorobho linje lingelamakhiwa. Uyabona lapha kule cabs lapha. Ngafika ngaqansiswa khona pha. Hey ndoda. Wawuthatha isikhali egwayi. Lazifihla. Sezitholile ezinye izikhali. Kodwa nxa sikhangela ama-serial number lapha amanye izikhali zakhona sizibona. Sicela usitshele ukuthi zinga. Mina hayi no. Izikhali sibili ngathatha. Ngazifaka enkambeni. Full stop. Hayi sithi lazifihla. Lilo commander wakho uDonki.
udongi sesilayo segwanda le sesitokisini sosikhulu mina hayi anzange ngiphume ngiyofihla isikhali hayi silama witness phela la bebiza sibili ama-witness yakhona ngangilabo Batman lo Batman ngilabanye babesebenza khonapho anti kulama-offices ye-Brigade nampa abantu lalisebenza labo befihla isikhali so these abantu abawulabo esilalatshana nguye ukhomanda wenu lo nguye ukhomanda wethu lo lalifihla izikhali lonke hayi ukhomanda azange aphume lokhu thina sambona kuphela offload izikhali enkambeni asizange sibe la egangeni yikukusila kwami kona ngapha. So if we are to look back Usoneni will give you ama-weapons la mana ngikutshele khona from there anjo ngifika ngihlala bathiwa ngabona futhi bebuya hands up so babuyekela lapho wabuyela futhi kwahloniko konke kuthene esivele ukuthi gada kathesi ubuyele konani bafika bazonda kabi yabona abamazana la futhi kwawo adzoka futhi only 2 weeks sembona sebebuyile futhi bezonithatha wena siyakwazi ukuthi waphunyuka khona phana wena wangumunye owefihla isikhali this time awusaphumi wathengelwa iplazi izaphu wena ekhezi wayafihla isikhali mina ekhezi khezi angikwazi sibe lokhu uhlala utsara kuphela namhla uyahamba nifekthi khona bebembuzabuza kwabe kungena umfana wesikhiweni ikhiwo is this Mishek Velaphi ngabe ngithi no I'm not Mishek Velaphi I'm Mishek Zulu ngiswa ngempama ngubani othe uphendule umuntu omnyama lo sechaya mina ukuthi kumele ngithule kuphela ikhiwa lelena liselisecha lisithi no Mishek Velaphi is already at group mina Mishek Zulu not Mishek Velaphi kati iplazi lalithengilwe Mishek Velaphi yena lo yikukusila kwami kona ngale ngibuyela khona ngale manje sesiqedile training sekumele abantu ba deploy so kwabe kubuya instruction from the prime minister yethi your rank has been reduced ngathi abantu bengaka deploy your rank has been reduced from a captain to a sergeant and you are being sent to Masvingo kwakuthiwa yipi brigade yona leyo esemasvingo. What is your offense? Ungabuza i-offense uzayithatha kubani ngumprime minister phela so ngazama kona ukuthi ngibuze ukuthi kade mina ngiwoneni sengithathele i-rank yami ngabe ngisiya ngaphi e-KG6 you know what I met ngithanda ukuthi kulama-ZPRA amanye khona ngale angama-commanders nxa ngifika ngisithi bembona hawu uvela ngaphi so nxa ngimtshela isitori wakhona uzwa umuntu wakhona esithi hayi okay sizabonana uyachibileke ngishiya ngimi khona Mama-ZPRA la sengisala nginje so ngaya ngale emasvingo manje ubrigadier wakhona kwakunguchile leya ovele tokwana ngakimi khona pha khona ngale i-acceptance yakhona yafika ngapha ngokuhlaliswa kuphela the following after a week kwathiwa wena ngiyabona abasebezile ukuthi mina ngumuntu onjani usozaba ngusayijini ukhangele inkukhu ngale ama-broiler so yeah from a guy who trains in the SSR in artillery. Yes, I'm you are now supposed to sebenze artillery yakukhayela inkukhu. Ngabe ngivuka sebenzi yakhona. Wazi ngayahlangana le nkukhu ama-broiler lana.
ngezwa kunuka kanti inkukhu lezana ngiyabona ziyasuza ngakujayeli uyazi ngezwa kungayenzi mina na for sick kambe sibili ngakwenza konoko ngabe ngivuka the following day angiye parade kwakhona nganhlala lo munye ukoporo 1 week ngingahambi eparade ngabo zakaluti nga sekubuya umeja kati umuntu lo wasendo evela e5 Brigade unga ukoporo wathi ukhona usidlalile ngabe nisiyathatha ke manje khona phana nisiya kumeja mina kulo muntu ongabuya ku-assemble kuthiwa ngikhangela inkukhu ngiyabe ngizodingani i-assemble I don't see the reason ukuthi ngibuye lapho umeja lwana udumbana ukuhambisele khona ngale enkukhwini captain sithi ndakangisamisa kuphi chef alright usuza yenza so wena uzozaba usebenze e-ofisini lapho ukukhangela abantu nasiyana isitulo sakho ngifike nginika isitulo akula muntu osondela kudusane lami akula muntu ofuna ukukhuluma lami ngizaze ngikhulume ingxenye ngaphuma enkambeni sensebhawu akulo obuza anything sekumele ngifike ilanga lonke ngihlezi kuphela isitulo so kulapho engabona ukuthi lapha nisela mpilo lapha ngcono ngeze niyofela ekhaya ngoba ngazama ukuthi ngiye kuDubu uchile lena lwana wangikhafula kade mina anganika angazi ukuthi alright akula muntu obuya kimi lapha esithi ufuna ukungibona engafakanga i-appointment babechibile ngene e-ofisini ngazibuza ukuthi nxa sengikhafulwa likhalanga isihlobo umakhelwane kulapho ke manje engabuya ngangisahlala eMpopoma ngile flat khona ngale kade ngikaqalisi lokho bendinga babebuya eflatini befike ipaka imoto isiyayo uyikhangele endlini bezihlalela imoto ngiphuma ngisiye eBhawa ephathaphatha ngithenga isikale laphana bona bayathengisa bahlale lapha the idea babecabanga ukuthi mina ngizaphuma ngisiba le-dissident anti ngiyisikhathi sesidimo sama-dissident le yimi lwana manje kubuye usekakhulekani ubhuti wami uNdebele uDivas ngiwabuya wathi yena no awulanto ihlalelela hambe uyotrain as a teacher mina uyahlala ngiyotrain as a teacher mina ngiyodlala labantwana mina ngidlala labadala ukubona kuhambelana khonoko uDivas wathi hamba kwasekusele 1 week kuphela ukuthi izikolo zivulwe mina ngizamkhawulisa bazafika bethi sekugcwele ngale ngithi ngifika bona ngale kathi ungaphi isikhathi sonke lezi hambe uyothatha impahla ubuye la eGwanda Zintake first group yimilwana sengikuzintake lapha trainer ngiyoqeda khona phana bayafona ngikhona khona ngale sorry so ukhona umuntu lo isiyayo yayilokhu imonitor ukuthi ngikhona yini bemelele ukuthi bezwe kuphela ukuthi angisekho khona phana bekwazi ukuthi sengena igama ngikhona khona ngale futhi baya strategize ukuthi hayi uza kunya kuphela sezambulala kumele umuntu lo emashingo ande kuyathi nxa uyenza training teachers lokuzeni teacher training kumele libe nama practicals uyachaya ama practicals khona mina ngemashingo isishona ngiyasazi fortunately kwakulama sympathizers ezapho babe sithi kathi wena uhlalo kufuna udingwa kulo munye wethu ngutazibona la elikhalanga sengibatshela istory sakhona ethi manje abakaqalisi
kumele sidinge indawo lapho okungafika khona igugurahundi yona le njengoba nothi wasigugurahundi wadiscover ukuthi abantu le igugurahundi iphelelele upane lapha ifike iwonke lebhinga yimi lowana manje ngiyachaya ama-practicals ebhinga up to 1988 ngiqeda ikhosi ye-teachers training ngisebhinga khona ngale ngisebhinga futhi kade vele sebefonele uheadmaster wami lo ngu-secretary kuZANU nawo mina andiyabona lawe ufuna ukuba lokuzeni utitsha layo ukhanyayo ukuthi sibili uyatraina kanje sengithatha amapikitsha lana ama-national heroes laphana ngiwadisplaya kuhle eclassroom lami kade sengiyilahlile angifakanga ngoTongogarami ngifaka koJaisoni labo mangena sekuthiwa mina ngifundisa ipolitiki izapho kwakungakabi le unity by then ngabona amapholisa sekuthiwa ngiyafunakala asambe wena ufundisa ipolitiki izapho ipolitiki izapho yini kuthiwa nangu phela kuthiwa lamapikitsha yabantu bezapho khona ngale mina yini ama-national hero ukuthatha ngaphi khona kavula ilokuzi ibhuku elilamapikitsha ama-national hero nangu nguthatha la kati ngale futhi u-district officer we-education yebhinga yisympathizer izapho kati wena kuhamba njani la sengimtshela babebiza lwana headmaster lalela wena wafude esishoneni isiNdebele awusazi umuntu lo angaxotsha la uyaphuma khona apha ebhinga uya emashoneni khona ngale zindaba leyana khona apha mina futhi ububuza ngendaba kaSonene ngangilokho ngiyidinga until this year ngifuna umuntu sibili ozangitshela sibili ukuthi khona wahamba njani ngoSonene izikhali zona lezo ngoba lama-serial number wonke manje ngisaphela wayengikhomisara eGwayi bathatha lo Sonene bayasebenza eKhamathini kade bona sebe-threateniwe futhi sengitshelwa nguKholbi kaThesi mina ngangimbuza ukuthi kati lina lale kusebenza njani lina lize lisithengise iswana wathi hayi iqiniso lonke phela ngubhuti wami kumele ngikutshele uSonene wachaywa kwathiwa wena siza kubulala nxa ungakhuluma iqiniso uSonene wabe ehulula konke yonke inyakanyaka uSonene wayikhuluma sibili akula ukuthi kumanage njani. So from the onset was Sonene part of it ukuthi yena ukuthi ethi abantu bethatha impompo wayevele sesebenza le system or he was just doing this? Hayi by then wayengakasebenzi le system uSonene wasebenza le system ese-threaten ukubulawa basebekhuluma lalo engumtsho ukuthi ngu-CK lo u-CK enjeleke ukuthi thathi uSonene wathi singapho ngikufa kuphela sifela abantu bonke bona laba hayi mina sengikhuluma iqiniso sibili wahle wakhuluma konke that's why yena eseqedile imission yona leyo ukuthi akhulume lona leli qiniso bamthatha waba yi-military attaché bamhambise eMalawi benzela ukuthi beyambulalela isegatshana wayengasela msebenzi phela information ebeyifunile wayeseyikhulumile yonke. So in your mind when this Sonene was distributing his candidates, was it because ZPRA wanted to safeguard themselves or mina my analysis mina ngisebenza kanzima swana mina ngisiye eSoviet Union ngahlala labantu bemkhonto satrain labantu bemkhonto so ngangikwazi futhi ukuthi basebenza via iZimbabwe la so mina ngithatha izikhali ngithi siyazisondeza ngale so that umkhonto will use iyabuye ithatha kuphela isebenze siya phambili
lokho ukuthi kwakuyenzela ukuthi kuzaba lama-dissident abanikwa abantu izikhali hayi ngoba thina futhi ngesikhathi lesi sentumbane thina sase-strategizile ukuthi akula muntu ozaphuma entumbane ngale ecross yale sasenza i-roadblock emfelapho sikhona pha antu uyakwazi ukuthi yena lokhu ukhomanda wami bambulalele elokuze esitokisini bamtshela bathi sizaze sikubambe kuphela wena asisoze siphumule singakubambanga uyaphunyuka wena ngazi ukuthi lo muthi ba ngangakabe lo ngangela muthi sibili abakithi babengivikela nje aya kayilamba fika nangweni nolamba. So when you're looking back now, you went to war, you fought, and things didn't go well. ZPRA was fairly well trained with a lot of people. Where did ZPRA get it wrong? It's not a ZPRA that went wrong. It's a ZAPU first. Ophonga ngokuvuma zonke nje. Ezinye izinto liyala manje. Then uZPRA thina sabe ngo-good boy too much. Especially the commanders. Bagijima bonke baya kulokhu ku-army. Ngapha lapho ku-important khona kuma-camps ethu. Kwasala kungela ma-commanders. Ngitshela ukhomando umkhumbulayo wena wayesezinkambeni khona apha engekho ngale. Anti sikhuluma labo Valerio yibo abahamba kuqala. Lokho kumtiniri wawungabusa mbona. Bonke basabekhona khonale. Mina ngikwazi ukuthi babe ngizwane khona apha. Sasala ngathi ama-junior commanders angane baphansi thina labo Velaphi yithe sasala izinkambeni. Ukhona othiwa nguVelaphi ovela eGwanda ngale. Ngasuka lapha saya ngahlangana laye ngapha. So ama commanders eZPRA they were the first to go there and living there. Their members. Njalo ama-ZPRA athe ufuna ukuqalisa ukuthi no mani lapha siyarojwa. Unkomo wabalanda ezinkambeni. Wathi dingakwenzi khonoko. Abantu bagcina bebulawa. Antu yabona. Yena wavuma wagcina eyenzani evuma into engayivumiyo. Ima uyizima ithini. Ithi nxa ufuna ukukhuluma lesitha wenzani. Uyaqala usitshaye isitere kubulali. Ususithi buya ngapha sizokhuluma. Uyafike nguvuma konke. Yiko kwenzwa kuzaphu lokho. Akula nto babeyivuma ukuthi liqiniso bayayibona kuzabaphathisa. Base bevuma ngoba sebesisaba. La yonkomo into wazikhulumela wathi abantu bazaphela. Sasingavele singafanga kade. Ngesikhathi sempi kwakungafiwa. Abadala bafa emakhaya la. Njalo khona kuyisizifaya yakhona kwagcina ikhoza ngani khona isenzani khona apho ukuthi abantu bazaphela. Sekufe yona 20,000 yona le 20,000 kumbe is over 30. Abantu abawulayo emathebeleleni khona. Sabhayiza vele thina ama-commanders vele ama-leaders eparty konke vele sabhayiza thina. And angizikhuphi phandle ngoba I was part of i-command yeZPRA. Babe khona ndawumbani bona laba abantu impilo iqalisa. Babeza khona ndawumbani futhi. Kwakuyaqalisa bona la ama-command ama-juniors. And sasiza kulwa ngcono. Ngoba futhi vele amanye ama-commanders babengatrust abafana lakho Sigogo. Yi-problem yasuke yabakho. Lastly, you think death kaNikita Mangena affected ZPRA as a fighting force? That one was a commander. Mangena. Lona was really a commander. And they were a unifier futhi. And the way that is stance ukuthi we wanted this done.
wona lawo i-conventional warfare kade yaqaliswa manje anti ngumangela ngoba abantu sebebaningi izikhali zikhona because when it comes to armament we're well equipped akula nto engekho kambe nxa ulamatanka lawa wabonayo e-Ukraine ekhona khonapha abantu sebetraining into yayingekho kuphela yileyo yokuchaya nxa ulapho ufuna ukuchaya e-America uyichaye ulapha yiyo esengayitholanga but otherwise konke lapho kuphaphayo khonapha kwakungadluliki ama-strela akhona ama-segiwe akhona okunye okushotayo kuyini well-trained personnel bese sibuya ngabantu la phela opasi abazange anti bona babesibiza kuthiwa ngamatshotsho thina sibabiza ukuthi upasi wabulala amakhiwa amangaki bona okwaba ukutraina kakhulu sibili kuchaya unhlamvu luchaya amahlokuzeni ngoba angikungaba le sound kuphela asebaleka kakhulu ukuthi imbulela abantu abangaki and kwabanceda ukuthi ipolitics yabo vele ngepropaganda kathesi konke lokho kwayenzwa iZPRA khona amatanki achayo konke kuyisamndisa mchina sebeyibo abakwenzayo thina sisela lokuze sesafakwa kodinga inaliti sathunga imlomo ngoba ungakhuluma namhla uyanyamalala i-protection uzayithatha iyathula kuphela ufele phakathi njengofundo. On that note, that was a very interesting program. Sikhuluma lo Ndebele sungwaha vanotema vakasiya dente kwa vanoshumbika bhatsa mpuzu muzila wapinda wapulula. So he was telling us his history in the liberation struggle, but also life after 1980 and how he actually left the army. And the interesting part is that all these programs always come together and they always link with some of the stories that we've talked about and the people that we've interviewed, and you can see a pattern and you can also say, okay, this happened because of this. And I hope that as we do these programs and we do these stories, one day we'll have a clear picture of how Zimbabwe happened or how Zimbabwe unfolded from 1980 until we have Gukuraondi to where we are today. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.